Atwa free ho moja to me sa besine. Chinchin de ya chinchin bebre mi kunu wa bresa. Me pa cho hospital hodo nti ya kokọ bebre afi na omo ame ehu se awodie mu cancer. Awodie mu cancer ne sisi ehun asemo eden. Wo kwa nura obeto da bia gise me kwaji moja nti me pa cho me de beto Ezra M'akosem dwumadie se nyame mfa adofo ne agya oso mame obasha sie yankwe me pa cho e sha se ndem ni me kru ewo ginyase no sabe na me yekuani me koye mafuo nkakra ono so eye na adwuma nkakra de boa ye man nkakra nti samra ne de agya na endai obi ba na de emu akoye din ama sisi ha no me kokwaji moja e bia moja ne ba na ni nyina sa gise me kokwaji foforo se adron so ne e betwura se scan enso a gise ni nyina akoye sika ti me be da tiefo ne aboafo se nyame nka o ma akoma na de ombenya aboa mi bia no mama na kwaba me just mama na apomuti saying obo ade adum boko me da se o wife ni Kojo Antwi e de na si anopa de me da etiefo ene aduma wura nyina ase Ezra said na so yeso nya akonya ne abetena studio ha ne de akosem so ebre etiefo ni nyina ne se ginya ase a ene wo ho ne yebo ebra ye bibia ye ya asori ne bibia mu boni bia nsi ya wo ma ba ko mienu miensa ne nan de otoso nan ena no ye bema ne edi kan no miensa ne nyina ye ma ena de otoso nan no kwa na ye bema fi ben suni ena maami de kwa wo so ko wo fa no fa ne ba ne mo ye protein ye no operation to operation ni mu na chi no na moja ohunu moja ni nti ye kofa ne se bia operation ni na bia akire ama sa problem nti hwe ya na ekoso no afa hwe se ye gina no ana nyina nti ye de beko hospital ni akohwe de asi o ma ekotwitwa scan ye labs ahodo obebrebe nti on do mo pa se moja no na o mo hwe di kodi nti a ema obridi no nti omu kire ha ne yekọ ni arefa ha ne yekọ ye de kwa kopi konfanochi nti konfanochi for so eye bia ye de ka ko hope exchange eno wo santase e uroma for hospital nti ho na edi ka ko eno sa ama ye ba South Junction ho e be ye labs bi ho nti emu na no mo refer se ye fa kopi konfanochi nti konfanochi ni mu no na che se na mua na yonkokutwe lab we yonkotwa scan onyame ada wo ma adofo ne ne anima yetimi so ano sikasem ba mu de na so yetimi ye bia a chese wa hwese mfienso ni na chese nyame ayebi na mpanyimfo se du akọ so hoyi agimframa ebu na abesi sa mre no anaze besi sa abra ye kan moja de ye kan nyina ma ye wa ne se moja da so tu maame no a entwaye moja da so ti etumeyire a entwaye nti da bia free verse mfiensu ni no moja ne entwaye ewo mu a etimi nwunu a bese dako no etimi nwunu na afi ne chese ayedin na mama no so na de ko hospital nyame adom o matiti no a no watimi asa abafie ba se etwa kora no de entwa da du no bia ko ekora na moja na kadmienu pe ewo no ho ne chese wo anya nyame ewo do se ni padasani doctor kura ka se obi kura timi de ka bese nson na anoden na obi de ka bese num anoden na wo de akoka me enu de a na chese se nyame a na nka won ka atiasefo ho wodi nyina chi me yire da so tiase ti na de jabia no ye de aseda na manya nkopon se nyame agba no ho ban aba be sisi abre na eso se me no ka se moja ne de entwai de du me bia na enwunu kase pa ni jese na no de e ko hospital na no na brase ano brase an so na nche se etwa moja ne de se na me no kase nyina no eda so ba nti du akoje mframa ebu no nti na babia dunu so na jese ano de ene se jabo akopem wa
Yes, you feel so I share Ezra TV and Maa Akos so M'akosem and a pump for program. This way, who say, wontumi agye mo afiri amanfo sika fam. Ame ye de boa. They say the akwa kodu ne say ya hwe Ghana hanoma na me nua ba akoso so ewo South Africa. And I'm not doing home chair doctor and say, Mini Abako, and also one say, and an amphopho be ho, nipa be me no an army, and so many are the same problem. Be my doctor be at me as a horse from Fidi or horse in Ghana, na doctor for him, dear 4 years so. And the doctor said, honey, bit me a crime and I ye, and also, oh, and the only one can say when him say Ghana, I'll cramp and for baby cry on your problem, I want on deco. And the obey me, I'll refer Amiako, bit me for the cost involved, no. Yes, in Yamiada woman, a doffo no be beboy, and as a yantimia, you were before so Akosiki financial assistant so free. Until the car by Hana be a chemo, and Mamuji yetum, yes, Yempri a chance. Na Maji a number near be a contact number some frame. Move frame may be Mamos Handy. I can't be at the miles and Moja de 2 bar or here Cadia baby. Until somebody do me and I'm here saying some corner Mobesa frame. Tianura, and now Miss Auntie afraid say, Yakosama at the buy, the Ansamba now, the boy. And when a man now no pay, one way had the divine Bonnie be ending. Okay. Medas Papa, na I, Mammy. Pacho, What was saying? Pacho, me uncle saw the uncle my own song. Na me and son free, na can 9. Okay, into a penny and your face. Pacho 25. And a kitchen was 7 years. Am I a Ezra, Emma back 94.1. 6. And a man, no, Timano 3. And a frame, like a 3. When you say? Pacho more 48. 48 years. Worrying face. Now, I 26 years. I see. I shall be an alcohol. Your brightness for the next ministry, Odinas. I know Virginia said. Okay. And see, young share, Obano, the Chatuano, and I start saying, Obano won't feel saying. Some Pacho. Oh, okay. Into woo ya and start saying, but Womanua, Ebony, where who when Jensen so be a me Pacho that be no dear me and I'm a woman. No, Hokra walk come here, me be through hospital one my walk home. It's a movie anyway, ye operation. Last one, ye operation. Your friend is saying, Godwin Peter, we are my Godwin Peter, and we are Ajimai. I'm a one war. Kumasi South. Oh, okay. No, dear, ye CS. No more said the NSC. Because o many in an old normal. A real crown or woof ye. It's way DNC. Your program, they say, be a hospital, not BBC. The entire miss a doctor for. To me, they may call ye no bear no pub 5:30. Tia boy, you may bear 9 now mean to me, no more can say or say you operate me. Na check, tam napa honda that mean to me, nti e wan say omo kan san ka me kunu kura mra ba sa da no na Sunday na me kunu su ni ha na omo ko ya asole wo ba bi e na minim na esi ni bi wo ho no san ma me na ye ko operate me nti me ba fie 40 days na you say hospital but of 3 days pe ene yi me ti be 40 days na me ko ye na nka wo say moja ni twa mo yi ahoma ni bibia no na still try da bia me hu moja sa nti actually first no so omo ma me di kan koye scan bi nso wo Santase runabout I don't know how mpatwan no ma wo no ma me koye ye de afidie hye mase but mpatwa sa amre ni nyina no omo anka nkyerem say ye kokurama wo awodie mu omo no mo di ma se me fa nkoma me doctor no me ko hope essay we was Santase no mo refer me wo di ma me ama hono so me kokọ ye no ti me de ko mom pa cho me de ko mom no samre no ma anka nti me sisa ba konkra sama me ko tech hon so me kokọ ye nti ni nyina no na edurumre bi a na ye mo mama nuro na moja na twa kakra
But a truck a cry it me baba shade man pacho it me bapa no stop and yeah. But you cry me ko hospital cry nurse for no current me so ano. E ba just a time anu ape na jai. Enti me ji moja says Ezra 94.1 week FM. ebia me wo bu akwa Dr. Mensa hospital wo bu akwa polyclinic isi a eho ana nyame afa ne so a wo so ano ma bia mko moja 8 6 ni abo me week ni na but met me adu fie na ma sabridi it's not a process so na moja ni na sa me ho what's now what's our mommy this what's now what a closer so sa eba na my ask wo so about there Ezra 94.1 bibi eba hu say ade na eba te say bia wo no enti say me hu say eba na bia ma rush afa kuraba na say makota ota process me transform ba mo jana aba die ya kase die gumisa kosi say no betwa ebe wo kra me dakata so a metmani no na ma breathe ama moja no grass me kata me bra atia for me bra yes na me tie na me sonwa aya majuma kokofa pe wo sa hwi beton kofa mode ne banche na me timi yashi radio bi asemudi mu nsem abrabo ni mu nsem sanka ya memra dia fise oba sabi ubunsa wa wiki kra na ho tete enfia nso da bia me da radio asimpo se minti senti bia wo ho amintimi nko nipa da bia mo fie sa ntimi nko ba bia nipa wo adai sisi abetimi aba tambia sisi amiti abetimi aba tambia mkra mo be dwuru mo be bridi afa me ho nyina fa ho se me bo ayi betimi afọ chom ene enya pampers kura me bo kura asem enti sesei wo bo pampers empany for pampers maybe passion debia de chese etuamu debia na se to debia eba na to debia eba kakra bra ma me bone se ebi kura meti ho na meti abonten kura ebetimi aba pusam kase nti se ma farm project na se bi kura wote passenger house akoyesa compound house compound house nti yesa na yesa de be yanu gu ase ni da bia so na metimi a shedam sa bi wo wan ma betra bonten kakra enti se moja na ba wote pain ana say ni de moja ba o memma o sisi ameti wo hene ayemaya ase ayemisisi ayemaya ayemisisi timida dro so sa I see pain ni de mete I say sisi ampacho ayekuro ewo ma wodi enimu enti omo se cancer na ato wa wodi emu ha nti I say wo kuro de na ekuro nso eni wo ho na ma wo mi aninti da bia ayaw ne de mete nti nra me da so no obi wo ha adro ne work wie ya na ye me yan ma o se mi san kofa no I see enti na chese start ye nyina da bia mpani for pampers de eno ana woto okoto ye say 94.1 FM ebo ono ma be 1.5 esemu be 12 na 12 ne be di na he ebo Christ says this ena dro bi nso a doctor ya mami a emamoja eda osi e wa dro bi emamoja eda nti eno eda mpo entwa kura na e bank tenkete ba se na ya ena e bank se akase yi no nti sa dro no so da bia me da so a e wo se menum eno no so ka se sa nro no ano ohye ano odin nti ama me so tia na eti aha Ezra 94.1 FM Ezra TV yeguso na ye toto na no na oka na kosem wenei o de ebeda ye no na say answer na ebeba baby sa questions no South Africa and amokro me kai say na say na ye baby de India mema mo update ewo Ishmael de ne ho answer na me meto away so
enra Ishmael papa eni yedi nkomo yeba Ishmael o papa ni yedi nkomo osise sei omunsa aka visa no eno nana ye twen ye se ye nsa beka sese ye nsa aka eno nti o ma hye 17th of next month ena ye betu ede free Ghana na yede ye ni akire India eye Ishmael yeba Ishmael veteran one complex de ben akra na ne de ne ba na wada ne blue no ya no ansa ye ba we suwe no nyame ya adomo a ye nsa ka visa no nti nyame ya adomo ya ma ye 17th of next month na ye betu ba said ye we na kwakoye no e wo se papa no wo ha na wo ye adwuma enu nti ye Ishmael maame ene ne wo fa Ishmael maame ene ne wo fa ena ebeko India ho na opapa no awo akire na wahwe enkran ketewa no a eno so aka no eno nti 17th nti obi ada na se obompaya na mabompaya bi ede aboa na ama Ishmael sebeya okodru 17th no a adeachi 18th doctors begina ne so ayi operation no bibia be successful na oya side no abagana na fe yete no ababekire enu nti e bompa ya ye mobi ma Ishmael nti ehun update no ena me de amamo no nyame enhira mo pa okay nti na ye sign eba menua ba Dora Addo die no eso nti ebra ye kasa koi me pa cho doctor no mo ene epipes no ebuam si aya na mo de aguso ama me we eye emena pipe ye kra me eye emena de we eye ebuakwa polyclinic eho ena sese de oda so kono ti sese wo konfa no che ti se wo humoja no esa ebuakwa polyclinic ena wo koma wo mo ema umoja ne bi okay ena we eye de kra me de eye konfo anoche eho we ye ebuakwa okay ebuakwa de na bi ni we ye konfo anoche ebinie and we so we your referral form na your refer refer we me say panko water aid na monkotwa almost stadium okay na monkotwa ska hospital a private hospital to confirm for and refer mo call they can refer from Abuakwa to water aid and water aid is also me say the call confirmation and almost I say moja emfanko water aid ni kwaji moja Ezra 94.1 okay enti mo kwaji moja no water aid ho baby bebre I say bi amoko ha na we di asa na wa refer mo sa monko ha nkwaji bi enti enti mame say doctor so be here saying 60 okay all right enti ebra yegusu na ye toatoa ye toto na no na nyina akwa se ye mame ye moa na sabre no ohia sede o kasa nyina no na chese ye se kokoram abeto na wodie no emu na aha hos kofa no chi na se omuntumi nye enti monko South Africa na Ezra 94.1 wana mono matu be 2 years ni enti mpacho mikru moka kire ewo South Africa na ofese de ekona e kabo bebre nso minyanya solution no ana no say yemra South Africa okay enti sesa na na enti no mikuso tutu na no mobile money number no ego TV no enso ye yesese obinya na ye nyina ye nya omoba ye no na yegu Ishmael de ne so nti ye ne se omonko na ahomete de na so ye se onomo enko na emre kakra entumi emre mu ansa but enano sade na omusifre kakra na wo so omko hospital sa kwaji moja kakra ko hospital kwaji moja ye ba behwe emoja wokọ adakoro yetumi ede ebo no predodo san na bosome otumi kọ na okoji moja wakọ ama baabi ana emoja asa eno no na ni tututo ne nsem wa 90 ebeba aba behwe ho nyina na we ye kokoramwa ato oba na wodie mu emoja etu no emfie nsumu nie
ka akwa ese obeya no owo Bible mu no wono de ne ye mfie du nan na ya ma mi mfie nso se ya amwa no a ebetumi akoduru mfie du nan no ampa because mfie nso nya asem ketoa oba akra no wonya menses 7 days eya hwese ne ya wo sit etie eya na umud enyina asesa woni emanyina asesa na emoja etimi etu oba emfie maako enson da bia wo hunu moja ni every blessed day wo hunu moja ni emoja no eda nchene a pain na pain no de eno wo ka no etuamu da bia na yase ni sisi ene ne ba bia aka eno de yawo no de enya se eneba na echina ekọ eye yawo a etuamu eye da bia enti wa oba fa ho hye ye maami unua pani unua ketewa yi o maame wo sister yi wo de fa wo ho hye ne mpaboa mu na hwe se abribia ne moja betu wo abribia for 7 good years debia no age se obom panimfo pampers no ebi sesi awoti ha yi no wo ka no moja ne betumi ababum agu ye studio ha nanso nya no na hia yen de hia ye ne se ye beboa ma moja no etwa ye ma nti ye ba ye nim se de besi aboa no na ya boa no yakora sisi a fa ho hye de shoes ya de wo baabi se bi ma wo so da enka se bi ntumi emma wa wo baako wa ehunu hwe wa wo mienu wa ehunu hwe miensa enai enum ensia wa ehunu hwe de to sonson ene obehunu hwe de to sonson ene wa behunu bibi enti bibi atumi si se de ewiase se de da bia ye ka no ebi ma wo so a no abompa ye na wasre wonya nkrompon se omwawo ne bi ema wo so no wada na se na bibi abetumi ato ahyase ne de anya ya na awieye ene asem menu mienu ayete we yenim ya wieye o se yenim ya wieye a ki a start se ebe ya doye na duru ya de yeso a nyame aka wo bi nso akoma na watumi aboa ye yenim ya wieye nti ene toda na ye prem yakoma obi di aba obi di na onimu da mame ene papa muso da ye da sa ya de no what be da se bi na mabusam so me hu bi da na me wa hoden se de me picture na me nyale ye eto so a wo be hu okay yo bi a me hoden mi di me pa sabi ye ma nyame boa ye ma panyini wa university do di honso awie ss ene mu be train na free nti ba ko ene kura o ka me hu ya fe no wa tworo enrachi ya ana aketwa ne so nti na enye bi asabi ye sresrade ene ahokyere enye se mo sresrade ne bo ma ahokyere adwuma ba na wo ye me pa cho na me ekuani dade woni ni nyina ku adwuma na na mo ye ne ye kua ba mfie du kokonso aye ni nyina hye amafo galam se kopie ho media mesemi ntumi de nti omo ye mi koko no ahye nti eye emwa ene ehia eye cancer ato na wodie mu 7 years no wabledie nti ba me fa numbers no entudwa wo kakra wa bia nsa na yentumi emwa no na wontu free ha enko na fe onkonko ye onkosa na ho yade na mra na won fa aseda emma wa 94.1 won shenya midi na nmunyam na ehu nhira no 94.1 wa wodi bi ba ye ne aye boa ye nyina ye nsa entumi enka nti ma me mo numbers no na fe me ne no ento so 0245 301 462 mobile money numbers no edia ewase no eye Mary Akosuade 0245 301 462 0599 305 202
0599 305 202 0599 305 202 and 0245 301 462 0245 301 462 0599 305 202 edino ya Mary Akosiade study abrebia ye no kakra bi ensa de odi bebe bia ye bobo ano ye de ewunu mu ye emu ya den sanko ano a ye ne edin ti ye beje ye benya botaye ne say obekwa akoye na operation no ye say uwo ukọ ba bia meka say ba bia Mike isi ana ba bia ye maame Dora ene me papa ti ya ye di nkomo ye say what na gold da ene ye say me nkofa baby a gold ni da na me kofa no wa gold no na mani hwe so me mfa ho ne dado a mechi aso ho etro me pa ahwe mkasa wo ho ye be wo me papa wo ho ye be wo me ni na be wo me pa ahwe me ye dan na so me kwa kofa me gold sa na ma community makosem team ya ye mfa ho ne wo ha ne amane ye be famu stress ye be famu kasa tete ye be kasa ni nyina ne say yenye sika ne dia ma wo mu koye operation tie de ye start ne say ya abambo bi ene ho na sade ye tie bi ansoro osunya krompon eye ye boafo e ma yensa etumi eka minim se sabre wo be boa ye am yensa aka e bi anane da edi nkane a wuti bi se bi a uti bi ana ye bible mu yes say oba bi moja tu no enfie edunai 14 years boa me de na bible mu na me che de atoso mienu a me ba betie ne ye ma me do awrade yi me share dante bi sada se oba kokram ebeto wa wodie mu utumi bledia nti nkwa na nyina no se wanya sika yi ankwa ya na che sa abre bi obehunu moja won ho oba warefo na besi be wotu konto enwu hia papa wonu kro na tie be man so mo akokora e wosisi ne woso kama ti say 7 years wanya be man nya mesuro e woni mu adaye papa ya ade ma ne ya mefe na me wo studio there because na ye Ishmael there no na me call ye no ye se wo ba no obayi bag kura wo ena empanimfo pampers ni bi egum ene kura wo tie bia se mudru ba bi na moje na ba na ne ho afoa mape washroom ba bi awura ma no kura de mu nketua keka bi kire mi se wono oba tie na se bi o biridi e wo mse ahoya ne de onu mu nyewo na so mi amete akire mama eden mi nyane nkwara ne beta ba na adwososo na nkwara ne na mo mada na mo je ni ande mi ko flash na me de egu form na me pepa nchese ahomete na ohwe na ne nwe moja enyu continuous da ben ne moja betwa lesi mi gina kire de mpai bonko anse urade ebetwa no so na bi oye unconscious no say me frɛ madam my head aje taxi driver bi number tibu ha na ajo 12:30 na ma frɛ me say ne fa me ko amu akwa na me to America some time ago be to be twice senya America na mo wo fia enka ade anche no wo collapse kura chese na se moja yetu no a me kura baba mi ensanye se bia anya moja keto ma me enti problem we ne de ano eden otumi collapse na chese wutumi se wo wo chese enti nyanyame a ama makokoduro ama metime gina saa ne mana no a obi kwa ko enti nyanyame kura nka ye nyame ntini bi se ya wo ma ye de mo ye enti no enti ono ni situation we dey metime aka se nyame na ubetumi aka predodo a wa collapse ani ye be doso se moja no basa ko se no a be wie san ansa na astopo na mama se wo moja we ka be se mienu moja wo ho na anwunu a na wo sam ne se wakogi moja ni nyina wie no wo be ba 2-3 days na moja ye ka akọbọ ni ade nyina moja no asa be nwunu a na asasa me kwa 1 week moja 8 ni moja so nya gro ba ko 400 400 say 400 Ghana 4 million moja na ba ko se nti ko jinsi at the same time ani nya no nkwa so drip obi o mesa ade ama ndo nto obi o the box no
na Dr. Mensa so nyame onhira no polyclinic no doctor papa na da wo ma eno sisi akwa number na wo friends sisi ya obedi ho adanse nti se wabeye ye family doctor ache say you do ho amfani ni agro ono anso na akurokuro mu prescribe nuru ama no ama say on say die by na nanim no nti say ene say no say nanim na ye nanim na esresere kakra nanim na esresere kakra nanim na dane doctor ya na wo kakra nti mu ya je se milk o ma na milk no de tuo kwa na enko na me force so de amano na make ni timi ko bi wa America na efa be ko efa nko chese wa collapse ewie mu sire nyamia ni ade kakra na be ko ne chese ase wasaba normal yi na ma free taxi no aba taxi da ban so ginya ase wa na dobre no so de ko de bi obe 200 150 na moja na ba ko 400 moja ba ko 400 4 million titisika 4 million enti mo ko ada emoja ni na ba wi obe collapse na mo ba rush no akono yetumi ma ne sen some time ago e ko ya no say akatu ma akoma aku 6 emoja ma akoma aku 6 ebi wo ha 8 ebi so ho ma bia was we there ebi kwa oka ye nya ni nyina na ya Agyapong na ba bi hospital bi ko be kwa ya say ho no just Akufo Addo no ba me be donoti ansa ne ama ne moja no nti ho se ne jaba ebu akwa de nyame ncha de say Dr. Mensa no ebu no kura wareze bubi ade ahafri ma ai ma apemfo wosi da bi de mo konyi ma no ne ma ne sika no de ha ko to bi aba be nti ho de tina ma me ko ho na won de ko ho ase situation city bi a won start a doctor for ni ade obi aye na juma lab for yo mo weje nti ono so edu ba bi na wo fi odine kwa na wo hunu sa oyire wawu awie no de empre bebre na me empre bebre na ma hu se wawu awie na ka de se nyame a yesom no a ye wonu mu gidie ni arehemu aka no nim se okono enya ade a obesan aba. I remember say one day kura de wonu ankata hye ne nsamanse frefre ne man say de adu ohunu se okokora wie adade na wuhunu ya na wo ka che wo mase de adu de wo ko ma say ye din say moja nyina sa aduane titima me because nipa wa ho din ni moja okra ti mojam ti edurumre bia me ba keto wa ti me titi aduane ma me koko na me di kro no na titima me utumi yemra na kese nsakura na ode so ade mu kura no mia na nsa so na so ne sade ne ko ba afun makodware no ayi bibia kese wontimi nya hwe and so say dem be ko hospital na bia be man moja no ne ade drop bi atisi ne so to da hospital de no ayi okay oba fie so a na se moja yi ti moja no de eto nche dan twada ye woda e bia mu pie ye wo nipem na e moja ne start say bia eba. Oh, I started, sir, but Mrs. Anunti na make and me ko ba bia se me ko ba bia na e kwa so kura no a say o ba o tin nante na buy but e kwa so man nko because e bia 2-3 hours you be din wono e bia betimi asi into a stop a wo ko Auntie free hospital na free a maybe a hospital na e kwa nzo e kwa e ta fa dropping e ba am so wada wo ma da person pampers ya mode mai no so abo na bibibe ama sai ho no me kano de fanse so ate yes bese about the subiem na mum agria beji wa adwa no na adwuma no a ne ya krodo ya hyase so de o ka no na no me sorry call ya wo mo Pastor Julius Crabbe kan no ha meti ase no ya bo Ismail number no se he wo bo number no de abeda wachie no just no switch away na no worker enti me call na mo catch me fat na me hunu bi da like me ti bi da first time na me catch say first time no your Bible mo but say ebi tu obi say debi ada oba besia debi ada moja enu nti na me sisi o akua me say ye no ya nya yade we bi no de ye menses ne ba 7 days Dakrubia 7 days. But me pacho what ya bonte ne sesema me. Wono ne de no aba for 7 years. Enti afibia ye no 1 day to say ye de no. So what ya say? Ye de ye 1 2 3 4 5 6 7 etwa. But ono ne de na I say no 7 years. Enti ono ne de no 1 year bia na ye no a day. 2 years bia second day. 3 years. It just imagine.
imagine akwa ya mo numbers no na edu sen mesra wada wo ye oba wo ye bema ene ye papa e wada wonna woda no wani tete ho obedada because untumi nana ho se de binom eda na ho no ene ye ya oni just asebri nyina aka matumi dem ne na aba abeda because we be ati si wo wa kire nti yente say because of say situation nti no me kura ba bia me da no matu ho ani woni nkura ni nyina ne da wontimi na na bia me so mentimi na na say wono na na so me de empire bo ntimpai we de ya bobi and say Yakufo so wa free merchant business because doctor for no kura can say the idea be ati say ni ka sabre ko ni ati as boss as kwawu na so na so obi wo wa ya eye oba ko obi wo ko wa emoje timi tu no e ma no o ma bi ebi on ne ba ne be survive but oba time no yes wawu adan because owo ye na emoje tu me pacho me ankasa krabiasi ewo minua no mu me sister baako ne ye friend Afia Ketewa ye no operation wa kai me yawo ye wo ko we ne ye no operation one ne ba ne efri mu me sister me ne free one mother one father emoja tu no a wo operation mu na me sister 90 year and survive ewo ebicha na odi free mu na obi a wakọ won so ye no operation so ama emoja no atu no for 7 years still that so ten koma ye no kre nyame a wo soma no no so ni years isan se nyame no wodo pa ekria ye mo bo numbers no ebiem 0245 0245 3014 62 0245 3014 62 0599 305 202 0599 202 edinu ye Mary Akosia Ade Mako Adana nukunu de ne foro soro ha no na mehwe wom na mehwe nam sa wo hwe ne yema ne soro a bag de kuta be ma no na ne yema ne soro no pampers ne da so na meto mani na akora bi anka ho nti mehwe ya akora bi anka ho nam sa na pampers ne bag de ekuta be ma wo de eye den mami so ba akora ketu ankuta no e na akora nka ne ho na eno de omo de eye den si ya na meka metiri mu because pampers de se bag kuta be ma na pampers da so ra eye de adea nti me dwere ho amenti ase na omwura mu no ene de nanim ye papa ene nanim ye pa omwura mu no afei de otena se a ose emoja ne etumia 7 years na erade emoja etu oba 7 years wada so nam hane nanim kura abofunu se yawo enti mehwe no wo hu se oni ni kunu nyina hunu se mamoa nkasa enam se erade oba ejuma we be me hunu ya dia wodo bia me kamese o se ejuma we etiefo se enyenya me so ba we ye se ejuma we anhwa be no monsa pa obenom omu ya die bi e ba ewo ye ma ye hunu ni niam yesi binom nko edoso ye so no wa hwe ya wo fia eya na reho asho so chese medwene ho ma me hu metseme omu nyina hu se me hu metseme efri se me ya oba ena mia minim se oba mensese ba eya wankasa no one wo menses na ebetwamu no unse eba wone wo ho wo mudu kra sesa me hunam dua nyina sesa ma me na watwe no kura na minim se ebia mu 4 days na ebia menses ni begina mu denden dia me be hunu moja ni no me ni padua nyina asesa ase mebu afu kakra ase me yare kakra
asa me yare kakra asa me bu ofu kakra asa obi kasa asa de ne ho ye mahi kakra nti asa emoja no kra na efri me ho ba no menya anka seconds bia no me sesa paade no because eye me wopon adwuma woduru fia na wura wo wura ho akosesa wo ntentente wo pentem wo ni padua nyina sore wo so nhunu de wonye eno na mi betwam 1 week no 1 week pe no eno ho kra no hwe hawa me namu ebi wa na ase de miti ye me ya kakra ase de me bofuno me kakra eno no 1 week a mi betwam no 1 week no 7 years enti ebi wo kra na me hwe anka menya kra na anka mensese no anka menya na nka bosome ne kura ne ma minim eno so ye yare menya na nka ma because me hwese de me mood mu esi ye me asama ya ase ye me ya kakra ase de on se wani gie ni nyina asesa na wo twepe no na me hwe oba moja tunu 7 years after me see Jesus adana nyame ani munie se na Maa Akos sika bi da ho se sika bi da ho se ya nka meta mo koi because uhwe said the mene Pastor Julius ka asem no na ye ho mwa esi ye nhunu de ye nya ye ho mesi me hwe wo mo se ya na ma behwe ni kunu na ma behwe maami na ma hwe ni kunu na ma hwe maami after me maami nyame nkunu 7 years pampers emoja Erade nhu mobo se ya adano mu hunu ye se ya na mehwe wo mu se ya ena mehwe se ya na mse ni kunu zu nyame nhira no wabre wabro na bese ndisa no se dem bi owa kasa brain bebe bi owa enka waware 7 years na me pesa me hu dietia papa udaswa because eye me wanwa 7 years udaswa ne ko woni ne bakura bag ye pampers de nimu na pampers wo very like how dietin wetimi atwe for the past 7 years ya udaso edi wo be ye chi because obi akwa paba me dey kanu we ka se Kristo mu ode Paul ka se mo simi tumi ade nyina Yesu Kristo hye me dey nti me kan Bible no so a ne je se wo se samu no se because me yere how me how se me so amane yeso yo no so amane no nti e ko ba sa ni kwan se me ija no se e wo se onye obi a obe motivate no na se obe encourage no all the time because ono akasa kwa na ba mutimi bu na me so so ma yede no ma hye ne den sisi ayi wo ho ni ade me ni mienu nyina wo gidie wa awire hyemu se ewu de onye den omu because egi nyame di obewu anko owu ya che wotumi atena ho abesi sabre ne de nyame tiase ndimi aso so ya na me so no me da me ho ase se Yakopon so ametimi ayesa because onye nipa nyina wona for no ya no wa monsrew ye mfa ya so no hye dem pie we kura ye na manfo ehu no mo te kura be nwa bi kura ni se bibisa because ye de ehu sie me kwa first na ya nyina kwa asore ne de ehu se na ne so ate kakra ne na nye ba si ya ye ne so ti bibiri ne de ye da mane mpisa nti dwa kura na bi ame anam kokodigi se bi e kwa hospital na se ye nti no amanfo nhye da ehu ni sa na nye de obi be kan so na mama so what they were there because obi a said nyame si ball no obi timi gina so hwe bia no obi so ntimi nyina 94.1 so no medam Yakopon so asese wa mama timi gina no afiri mre tenten abesi sabre obi wa nka sabre kwa kasa tie nyame dada ne no kure oba no osi job yere osi kasa tie wonya nkrompo newu se ha no ebro ne so umma wo mu hunu ya na like bia ye ma wo so wa collapse ya fa wo ayi minua be ma ho peno taxi driver bra ya kukuru ya ma wo so ye de watu e basa ya nkura ne hunu wo mu hunu a eya na die no mo ye kan ba me ho ketwa no mpo de da bia ya de ne to sofo me kunu ofa no e sofo wo Canada ya de ne to no
da bia de ne sa betu me yefunu so ebompa ye omo ba me ho omo boa mintimi si no ma mintimi no aduane na omo no mo ye wontumi nya just for now dear wonya ade a eno ya advice a intinsi okra mo di si madwa nti eno na ha me say nti me be trans kra say menya 60 years nti 10 years nyina na meti wo no obi sumo sa esa ma kwala no so abrabo eye how because adwuma bi no obekwa obatena me hospital na ochwe anko would just say danyamiasi wo how ni nyinamu danyamiasi se wasanyama wo bema wo sunyamia osunyame na what odo wo odo na otse wo yawo what pain what wase any ade enke atete wa mwa na umeni obenya ho ene yifuyi obenya ho ena wabre nti wonya saa yina obeha wo kra ma be ma wo humoja na wonim se mako ye wo mema bi wo ho a se unya wo menses kra waduane woni ompese obeben wo oni ishme de nsensi ne bo oni unya wo menses a watwe ne ho afiri ho o se empa no kra no onna so na wo bi ni medi nkom wo se mpa onna so kopem se na wotwe no wo bewie wo be yi bedsheet no asie na wase ne foforo ansana wabenwo se wone wo kra no ebeda abomu eno no onya ohwie o one wo da abomu no eno ho mra na ode ma wo no da woni midi nsa nkomo nam se na oyere no se na meyera sem na meken na wotwe no me men no menye aduane a wodi me men no menene ntina ba ko sei momu nkomo ne mpaso men na kopem se wo bewie na wo besesa ba shiti na menene beda nam se na oyare a wo beso ne mu se wanya ne mensese no na se oyare na oyare a wo beso ne mu o se ena musan se na eyedi nko a ena that moment no wontumi nso ne mu o se da bi enam se enti akonwa na konwa sei kura no o se dwaye kura no se utumi unware mani medware se wonu udware wie arawo ya woni ma Shatta regional minister no arawo dia target dia mama celebrity Maa Akos wo hiamwa pa Maa ko ya mo bon numbers no na mo ye na o baby hia emwa e dia kwako your operation obi na ka say Maa Akos good morning I say please refer them to Kolebu Teaching Hospital or University of Ghana Hospital. They have experts to handle this case. The womb must be removed immediately. Okay, or say you refer no man ko Kolebu and say University of Ghana Hospital. Ya de no ekowa omo betumi eyi na wodi ye no e de amam no. Eno aho adwuma ene ye ka kwasemu ena ye no nti obekọ ni nyina so esikasem no na hospital no anu wo ko no ni nyina de ye ka se nyina ye sika ye no nti wadaropa medase na jese won so wabo akakrakra ye mo bona numbers no na ya fa ne pictures ni me go so na mo said no city na kane wo city nenne na enne kane no yadie nti ye yadie ayenti enne me awaye o se be fem na bayi wa reho na be pen ntem say wodo kakra wa ebe boa no 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 Mary Akosia Ade enyo afidie ne mfia no yonko da ene oda yitwa ye ho abasisia 301462 and nti sa wo de comment no eba e be bo mo dia se e be kenkan de ma ye o message no say ye WhatsApp and say normal test what the ba ye be kenkan e de amount pa ene ye midweek 94.1 ene ye midweek Pastor Julius Akwaba ma me jesu ene okuada
nyame ayɛ no foforo kora kuda paku wa hu ye mobo ya sorry wahye jesi wa dum ye sana na chese eniji nko a ise enye nipa nyina na ade eche wo tumi yare bi anadwo na nyame hu mobo na ade ache no asori se ehiri benyi obi so ade eche ya na oda ho oye no ho hwi yenye nkui baba ya na okọ oye no ho hwi yenye ebi so enya sa ahoɔden ni bi ebi so da ho aye kosie wo nti ye de nyame hu ye mobo ye da nase ni padua te seka ma utimi tuka no pahwenye no wode na ma obeta green na gina enya gina obesi abehwe no when we want so best start say can afford na ba ho na ka abebo no na we ka 50 million 100 million which is 10,000 I don't one yeah so this time we say what ba adwuma wo kwa so this time we say jere adwuma ba shima obi di ba bo mu kunkuru aka ka fi ba buru na otumi eti ni pedua no de ne ho ayi bebrebe we say that na and me finish Monday na me finish and I ho ye de na me ya do ma Tuesday ko na me si ha afi de ade chi am na me mo hwi ye nye yi me ma me tiri su bi ye nye na so kasa kra nya nko edi party ye se ye se hwe o se si kra de ma ye for kra mo re ba de ma krama mu se si a ya ba akoko e bo na ye be fa di ni party ye za hwe o ti bi ba bia na ya me ani aso de minim sa China for ne ba be we am obi am de san nam yo am obi anwe aponchire no mo na sa wo nya nam aponchire ne de mo re wo nyina mo re na so ni party e se wo na so aponchire no mitumi ani pakura aponchire mu sisi ya obenye obi ama na awe no krama wu obenye obi ama nipa wonda ho ne ya pai no one city kra obi anto one city anka ne boko na efu obi anto nti sa de chiwo na se ade ma won kwana se I miss all these situations no ma wonya ya na wa mo ni aso na ade ba ko a mama mani aba no ho so ho pan se yen men kana Christopher because yen mom na menim how ankrabofo si o mo de so let me dwell in my own domain yeah Christopher ya said that pa ya de sha almost the Christo ni there radius ya na ka bi a wa yi no na jai obi a chene sike bi anani na almost the Christo ni das na just say ekwan bi a ma no bi kwa na visa wa pa wonya eno de no das but mama enye ka enye abruchi ya na no refi se obeda se so oda so tenkwamu nsa ade ya chin no mpo obeda ho ase no de ya na no refi na David ka say anaju bumbo no mama ebi ntu wa wo se anya beta sa o bumbo wani timi wo ya wo hwe ase anya beta sa obi mfa ne ho kura se bumbo na drosso kura wo shim na de tia sa montin o anaju bumbo esi ofie oba ukuru ana wa one a dross or credit dross. And yes, said be pen a person who did to sue. But the apple them one our page out back. I told us that's all the deal with Canon. Nothing dress as a woman will be so. Neja to fear who copy. Why tin no e se wo no na adi jani akopa abonti na gina ankope who kwese draw. Wo ba wo de da okra rebe fredo. And anya nwanwa. Rane o ya tubika. Ma mi bia o soja ne battle nche aji wom. Na wono na we se wo hwe ma me no ne kakraka wo ye. Na wo tumi fam puma mu dwane jane ban. Okokra. Jane so ne ban mu. Okọ. Ebe wo de nimba o. The warning ba Jerade ya wadom bia Jerade ya wadom pa na say in fact what na de timi chiwa the best ne say ye betumi ada erade ase na me ada me ni ba me ho so pa ya da ya de na precious on ya tu akwala wa ba wiase woni eto na sabi ya tu ne na ya fa ni mfimu na ho no jare na e de fa e de afa ho na o jare na e de fa sada na mu se sa sabi eto kura nyame de ama ye tua ho sa na ye sori na da so ho ha na nyame aso
yɛsɔre paa na sɛ toɔ no wote sɛ ka bodɛ wɔ hɔ a wɔde ada nyame ase mena meka kyerɛ wo yɛada nyame yɛbu yɛ no gu so but meka yɛkɔ hospital bi na yɛsɛ bɛɛ bosome ni Ezra TV M'akosem dwumadie no ɛna wohwɛ wutie no obi akosem ɛna ɛnɛ ɔde aba yɛmaame Dora Addo ɔne ne ho kani ɔne ne kunu wɔn akosem ɛna ɛnɛ ɔde aba no emogya tu yɛmaame emfinhyia ensum enie ebra wɔwɔ ne last born na ne doctors ɛka ɛne sɛ ɛyɛ kokram ɛna ato na wodie no emu ɛnu nti sese wohia sɛ yɛbɛyɛ no ho adwuma na kyɛ sɛ yɛbɛyɛ no operation no sɛ bɛyɛ a ebetumi agyaye na sɛdeɛ wɔsi ka no na kyɛ sɛ eture bi a emogya no yɛtumi de manual kotoa ɛbɛ enwɔtwe kotoa bensia emogya baako bi a 400 Ghana cedis imagine ɛfo dwuma nso ɛna wɔn yɛ basa brɛ no enka wɔnom ɛnan wɔ bi wɔn tumi nya bi ɛde yɛ wɔn mu ankasa wɔn mu ade a wɔnan wɔ bi nanso ɛnɛ yadeɛ nti ɛnɛ yɛ maame ɛne yɛ papa yi ɛte Ezra FM studios ɛna wɔnom ɛsrɛsrɛ sanse wɔn ho nso ɛno nti baabi a wɔ bia no abrochiman mu baabi a Ghana man mu region bi a wɔ bia no yɛ a wɔhwɛ yɛn Mr. Wada o contribution ehia yɛ papaapa oketua bia nsa deɛ wode bɛbɛ bia wɔ bi de bi ka ho a yi tutututu wa sɛde yɛtie bia no hɔ be enru bɛ na wɔtwe mienu mu deɛ no ɔbɔ adeɛ ne sane no aba bɛhwɛ yɛn ne nya ne de ama no menim sɛ sɛ wɔkɔyɛ operation no ewie na mogya ne twa na ɔba na nigye no de nigye bɛba ofie sɛde yɛtie bia no ahotɔ a wɔbɛnya no de ahotɔ bɛba ofie yawo anei wɔte a wɔte no yawo bi a wɔbusua no emu no menim sɛ ɛbra yawo no bɛfiri hɔ no yawo bia nso ɛbɛfiri wɔn so wɔbusua mu nyame aka adɔyɛ ho asɛm nti me dan ne dan nyinaa no ɛwɔ sɛ metumi yɛ adɔyɛ nti bra mete kaa mu bia no meduru ɛkwan mu hɔ a gas ne gyina hɔ bia no wayi ne kɔn no wɔhwɛ me sɛ ayi wɔn wɔ kwan no ho nyinaa no metumi sesa sika no 55 saa na me de agum ɛne nkura na ɛwɔ hɔ no nyinaa mɛma wɔ bia sitire ebu okura na traffic light no na aso enso behunu ne yɛbɔ me so abɛn pepepe na me hunu yɛfum kaa na hɔ na me de ma wɔ mo ɛwɔ sɛ wɔyɛ adɔyɛ da biara ɛda ɛde boa unim ne a ɛbɛyɛ ɛde ama wonim kwanhyia bi ɛbɛyi wɔ firi mu wonim amane bi a ɛbɛyi wɔ firi mu wonim nsɔhwɛ bi a ɛbɛyi wɔ ɛde ɛfiri mu you just do it sɛ nyame bɛhwɛ so na wɔde aboa yɛ akwaniasɛ nyinaa so tie maame Dora Addo ɛne ɛne ne di nkɔmmɔ no 0245 301462 0245 301462 0599 305202 na kyerɛ sɛ wode aba ɛnkyɛ mɛbobɔ obiaa mesnya yɛde phone line nso bɛto dwa ebi a wo a wo nkranhyɛ sɛm bi ka kyerɛ no bo nso a wo contribution bi a wo nso betumi aka ma ebi a me de yɛ 20 me de send me de 10 me de send me de yɛ 5 me de send ne ade nyame ncha de ye ne Dr. Mensa akasa wo kokoa mu wo se yan kwan da hɔ sɛ yɛ betumi ene no akasa enu ti okay Yankwana Doctor Hello. Hello, Doctor. Good afternoon. Ezra 94.1. Hello. Papa, good afternoon. Hello, Doc. Good afternoon. Hello. Yeah, Doc, na wumpo mu Hello. Hello, I can hear you. Let me come. You will be happy. Let me see, come on. I can hear you okay. I don't know about it. Don't be done. Hello, Doc. Hello. Hello. Doc, say, I want to make a kakra. Hello. Na also driving to the
mo eye kakra na wasanya try e de amame na ye pese ye ne doctor edi enkomo na wochechire nsem kakra mu e de kire ye say na tie predodo say na ma oni mo mo pa so wo kan ya na so what na ho was want to be reserve mo je ne bi wo ho because of ye mami enti oni mo mo pa ye kan ya ye bo ni din a e no no a eye madora minim no pa wabre pa wabre na ai o se wabre pa ti se doctor ye ya doctor ntishma wabaha ya na wo bomode ya nhwe na ye moa no se be ya ono so obenya ahotona wabre pa na all drive oni ye bekasa because of say omo ayeden wabre ni nti isi producer ya na wo friend kakranka so onya baby kra na onko pake kakra na nke atumi ni na di nkomoti awa enye tete na o se o konkran nti onam nkran kwa so nti emu no ebe ya twitwi ene ese o ye be manage na kakra sa ene say so ya na wo try no ya kakra bi kra no em say ya ni beche ho pa are mame Dora madam eto da no ni da so asa pa batase ketwa no so da bia ya na obementi se me bibi ho ase ohun pe osima oyura ho ana ma oyura ho wai yasa ketwa no da bia obeme no so me sa no obo mpaye ti me so me bo mpaye me sra de se mi su fra de se mpe ba be ma adan ma ya bia sinti bia ma mani enkura ni nyina ye ma enti na wo ba be ma na sra de se me pe ba be ma ti awone de ya ne na ba ha se ni kura 8 years internet 8 years internet nti na mi se mi nwo bi nkura ti we nu so am ko wo nu so aye ba be ma so a manage ye nu so bembe na woti di sia wa hwa mesu bi mira so said wo paper wani mu ina woti ni sia wa hwe ya mi ameti adwane so no na me nso esupo ehene me Dora susu ya Dr. Saba wahu my yenhwe. Hello doc. Yes. Okay, nyame enhwe papa doctor. Wo name aya Dora Addo one ni kunu. Bacho minimum. Doctor becheche ma chere me wonim wo mo kwan be so. I think for the past now before then, I'm also Maa Akos hospital regarding Muja a 2 but no one was able to tell them anything. But I'm examine her and also the history taking and analysis and examination. As I say. Meanwhile, cancer not just a cancer no na woodium and I wouldn't know. But yes, I mean, who's happened, may refer to confounding. But unfortunately, so more confounding is almost actually in trouble. Later, about 2 years later, I said, almost about me, what you say. Share the mission diagnose disease up to now. Found. Now, a test, but the grade and that test result shows that is grade 3 cervical cancer. Say, but as I just say, spreading from the uterus, alcohol, baby, and anka anyesa anka ewo awudie no wono mupe anka ebe ye operation anka me ye operation for ayi awudie no nyina free ono but see I did not spread this destroy the pelvis and then here to the left and right of the ovary I want you very solid this is stone be about as to me your operation this is a drug chemotherapy and that's about almost this
radiotherapy. That is a job, on the cancer cells. But baby, I don't know. They have wasted so much time on much and every week, every day, every week, Obabeji Moja is 5 pints and that's 6 pints. Moja 2 no. Yana mi son no kakra because was it omu ko any hospital. Omu ni make sure omu. And it's about na mama no edro manu Moja. Finally, as I was seeing Nibabi was South Africa. That the man is a pastor. Abu Babi was South Africa and Jesus Omu here and moi. Sarkodie a big coin. And if I could give them a letter now for them to be able to go to no to be South Africa now, Omu Boamu or a drone and I don't buy him more. No more. Meanwhile, I was also prepared to assist them. And that is what we are doing now. But some coffee within, sometimes, I remember that hospital for a week. You no pay. Na moja naba. Moja no betu no sa. Ebimuna or collapse. And sana, my friend net is 4 and all those things. So, but let me angazama. My Russia collab on my Jimuja Ediasis Lasan of Babium. Now the only alternative is to be able. No one was come from not to be South Africa. No more be found because Maa Akos Wanyashi and now they said they are not really attending to it. No Onya Hutobi. And they are not minimum fine. Dorado any new pastor minimum pa. Na chasa dog say there agisa South Africa hono na bia se wo mo kwa you betimi asi ano but aha no de eyenuro ne de soso ano mo a Me pacho for the I was thinking Auntie should be able to do something about it. Nia no omuba me diagnose me refer. I call on omusi so they went there, they did a test. Now, I could grade 3. They see almost as almost carrying answer. Until right now, I'm on the wall. What you're here, no money, a full plane, no more call Monomocosos, and none of me be found. I don't know, I'm here because I can't even I sent them to one Edin specialist hospital. But some of these things I'm using me the couple there. And what they charge me them to me. This Amuba me honomu Azana. Anu dear be yemo Azana the card your one so Amuti the year be big found. And the media Somunia or South Africa na ara omu hwi de e ya se ebo anu no ko ho no mu e bia na ni nua no so de bibi kanwa no nya hoto but ni yare a serious one because a very serious be see epo nyame na so na no bakra e bia adru de a very serious na chese se de wusi ka se nyame na aso ne mu kakra obi ani ho a obewa saa tibia we mu amugya ne da na nso obetumi atena se emfie nson oh yeah monra minia se de bibia kodru o Ghana na okọ hospital na to say they are not seeing here omu hwe ana omu fa omu ni active su kama no ma hwe no de baby I do say because say omu ti mi operation bia this is chemotherapy and radiation therapy bi no mu onu su baby I spread you kono say to the big crow mo beba no chese moja mo di asie ma pemfo kra wo se wo mo nkofa mfama no yes quickly me and am yes how this you go me use anybody or call or and the yes say me man be am here
And the baby amu one would imagine baby amu one and then so baby two amu be running after tax the ababi ho e bua kwa ho no ya you but and the me amu bua no mami na mutimi raise bibi ma no na anu so se e bia so ko wa no benya ho to a donya ho to akra wai ha mate doctor na ipa mu chamu bua no mami nti na doctors sa cervical cancer no eba na wantimi treat ne ntemu ade de bani wo hunu ese yan treat no tema and the gene sam kra na ede na this cervical cancer ni mpoba oh cervical cancer the anuti now you see almost every year yes cervical screening human papilloma virus and the virus be there say enyawa at the service and now I would na enyagro ebe change no matter what ebe dani into cancer anything else ubeka ya emabia almost yes screening cervical cancer now mu yes screening no mu say wa would na no etise eye okay ana bibi sa pese ba ho so mu that screening no mu de be lab say okay no mu catch you. And it's a human papilloma. It's a virus called human papilloma virus. Doc, so ebia cervical cancer no say bia eba wo bi so a science bi wo ho a ebe dan na di ni nipadua mu ama na hu say bia me benya bibi eti say ya na A lot of science because cervical cancer no so ba won say woduari wo wasiebo say usapim wa wodi na no na moja aba and I won't ukunu shia moja betu sa pasoni na bema. And when you are seeing those cancer, when you are seeing those signs, like just cervical cancer, even oba behavior or ebra postmenopause na usa bleedi like just cervical cancer na pese ya no so eba sign so sorry in term. na se one ntem de a yetimi treat no emunum wa na se yetimi treat ne ntem ane kokora who tell them who detect ne earlier operation on be ayi awudi ani nyina any service no awudi na anu anu that is we are normal say that's our point that you are blessed because awudi na kasa any ovaries no anakusia no ebi ni hobium because a man's omunyia the possible cancer any cervical cancer any ovarian cancer and endometrial and this omuyisa let us say enya adie say onyin kakra na obi beka say yare we ana yare we how you are free forever so omu identify them no omuye operation we yi free wa menua say that's radiotherapy and chemotherapy eja na edrodi omudi wo so mu sorry in them against it you will be free and you'll be a healthy person forever. Doc, na me pese ye hu say ye wo age bi a obi tumi nya ana say emfa hu no wo age se wanyini se wusha obetumi anya. Madam, currently I'm in a castle. The network isn't very good, so the line keeps on breaking. It's breaking. Na me bisa say ye wo age bi a obi nya obetumi anya sa yade no ana say wusha wanyini o obetumi anya. Yes. Yeah. You know, most diseases, if we are advanced, and I say engineer, I know they know to be very common. When you are getting to those 40s or from 40 something going, yeah, by man, so there was a problem in terms of prostate and in the so from 40 going, it's a big problem. At the mostly you will see them in the range of 40s. Now, as I decided, and I will encourage all to be doing the cervical cancer screening.
mostly I know the publicity comes every year. And now announcement every year. Now we are checking in regularly to avoid those problems. Because it can be treated very early if it's identified early. So that something can be done about it. Life ought not to be lost like that on the mere grounds of our negligence. And it's almost the 13 earlier. Nyamibe buana obia humbetono. Anane minumu ya yiri numu ana ya Auntie numu namu nyakwa. Dr. Wede wu to quinty me how bebre, but my last question is say obia was cervical cancer be to me and insane. Ozi obia de was cervical cancer no ayede. Obetimi afefro. Obetimi ayede. Obetimi I get pregnant. Obetimi I take seed. Yeah, it depends. Yes, but there's a whole lot of complication associated with it, depending on the stage. But with the one we are facing now, there is no way the person can get pregnant because because immediately there is something that a car would then unpay. But if it is something that is beginning, why not? Nothing. But no Doc Mame Fawusia utu kwainti ahomano bad yetimi enyantiasia kama ama doc nso akase ade no ehu enu nti obibi amwanti Dr. Mensa Manye Edi onono eye medical superintendent ewo Ebuakwa Polytechnic polyclinic ewo Ebuakwa Polyclinic ewo ena Dr. Mensa Manye ewo wachechire mu Dr. Abua bebre waso wo no so aye na afamu de emoja ba ko 400 cedis emu nuro ene ade na chese ahomete wose sika ko na ehu me yamashi dia mrema hada Debi hada said dia mrema hada dia mre bia ni ha abeto ye nsem wo ha dia ba ha nyina no eden enti na ye hunu ne saa na ebi wo ho anu eden ma ye na ye ho hwe a enye yi na ye dreamika ba ye tiefo ho se said situation ni sitie no anu eden ma ye etumitu enipa bia me mamoa bebre na ni nyina so yesikasem ni nyina yesikasem ye nkotete edromura ni nyina ya han enti na me pesa ye Dr. Nkana was sign educate ye efa we ho no se wo mu se wo de wo hro ase na do se ra ne koka wo de na wo yi na moja kakra wo na we hunu se wo ye nya yade no ebi tu ba ye fast no wakọ oni wukunu da na se ohunu moja aha wa bra wunya wo mensia na che se yade no science no abia no na che se watumi etu ho anamon nti ye jino na ye ma education sabe ya ebi ma ema yen so yen kasamre ntu ya na de kwa se wo se eye grade 3 cervical cancer na che edidi mu a tina se moja na tu continuously for 7 years no edidi mu a ache mama wanya sign bia to say the na doctor k Ezra 94.1 bro to what na mo and so I say you know no man can tell man can so my lab ahodo bebre and one crata e bu pa mind me am fama de bebre nyame ya dom a china wo ba odi ni na be ka ho ba na nti sese ye but adesrade ye ben for adesrade ye tuatiefo anim wo mu achichini benche ye Dr. Kraka ni nyina ewo medical superintendent atimi ya chechire maka se
won chese won akasa kra won hu ne wanye ohun ne wonka ono so de nanu atum bi oso obi bi ya amoa because yade na ehu doctor say nyankropon no na asoso bua na bedu sabre because nka wasa sabre kra de nka wokro ehu ade na woka fa de said ya to yetiefo obi o wa chichiri ne benche ye kakra bia me pa cho misre ahwefo ne atiefo se na nye se na metie na yale na ya boka nso bebre said the doctor kan sika de ye nibi so adofo bi mu kra boa bebre so still but wo she min kran say mewu a anka mawu but minwu nti men stress anya me be fa amfo na manya moa na me sovo a ebeye yi nim de nya me fa ne so mane cancer because ajire me imagine say anka me kunu kura ntwa ajire na anka etumi ana mewu a no ahwe nkwala 94.1 FM. papa ne ka kire me say mewu anka 7 years ni anka mawu nti me nkoso say menya moa nti me stress ye for say obi a orade nka na koma no hu me mobo Mami bre. Bia meti yawo. Esa bia na mi nua ba e ka no. Wuni anije oba ba ho anu atia no. Obi bisa asema na wo afu. Enso na nye sa na meti. Mesra do fu na tie for se. Awrade nka mo akoma de on ba hwere o me hu bia no. Na kopon de be mo ho. Mesra mo pa. Bebe na. Amen. You said yeah. Sometimes the adway so you to apentia na sufre bema. He said the adu na kwa esi kasem. Enti aso mbi a doctor credit ho dance so na kan nyina ba na nimu ho. Ye ko no sabi emfa nche no ono boa no de boa ye ne service na o renda no eboa e bebre enti na ma from Jinyansi to Ebuakwa. We could make us and I'm also hospital trouble who was here. Yeah, na Hannah, more crab, free alcohol, a walk on the crowd. Sabio airport clinic, but Papa Noyadi. Papa Noyadi, because the war or command or nipa or your daughter or be basto or what you could do what you are. We say, young Kwansu, me when you nipa be mobile on the war. Who Papa Kurana just only to me. India say, what the word of Kurana will say, Papa Maya, one our doctor, and to be beer, and maybe you cry as a papa anywhere, into me. It said, the Ibuni is a custom. There be and I be do something. For more, I'm on a name, Musika, but the idea, oh, yeah, want to sick and way. You say, Uncle Ponso, and I'm sorry, baby, you can't be brave, and the more beer will be too sad and more. Now, I said, that can see us so young from my Ezra TV, Ezra FM. Why are they be brave? Yes, yes, your bomb pie, my Timmy, when you Timmy, saying, I'm from Montana, dear Cono. Now, me, we shiramo, when you mock say. You must should be, and I want you to be as so. Oh, Yamia, oh, be a Yamis so famous, so a jinqua. The Abidia dance and the India dance, I want you to be below. Monsema more can class with 1 foot tea a dear for 2 sem, and with the one dance, dear my. Mugru film, baby TV, a penny fear, radio tea, your word, you remember Koran, near be near tea, more foot to sell more than mine, yet and on a day about do something pencil. Dear, I have 4 more. Na say me yesu so nya ayaresa le chese nyu obi anya me na form so ama onya na yaresa ti picture na de to so mo hwe abohu se de no city ansa na obedu sam bemben so ti MCL me pa cho wo de pictures no ebegu so ade ama yahwefo ne yetiefo a wo mu tie ye na wo mu ehwe ye sabre enye wei ne pictures ankasa enye pipes no wono hey, one year. Debbie, no see a mo. Hey, no. Hey, Akuya. Yadia yo. Yadia ya. Nkaneno. Mami, we will call us here now. No sujina so. Hey. Fefe. Oh. Fefe. Men kanina said ye na me titie na me tumi sempe hwene ho fe ogina ho kama
okona sorry a wafa ne ho kama said ye nyina yensi fa ye ho ne ye de anigye ekọ ede ba enkane no said o se mi ankasa na me ho eden mitumi yi madwuma oba me mitumi ti me pe na me koton mitumi menkane no mitumi ti eye afuo oba wo ye afuo bia nye oba ketewa o because afuo ye na enya asam ketewa be makora ntumi ye na oba wo ye afuo nti oba wo ye afuo bia nye ni paketewa na enkane no na enei mintumi nko baabia wase wontumi nko baabia because menses obia nim say obeko ena said ye ne de ne si ban e ma no man to say ye num de yi bio si e betumi de asori say ye ne oma obi benya wa efri yare obi benya wa anyo obi ntuma nko preach ya yare ye o ampo dia na bia ye no enu no de to onyomo obu afru obi am be preach de na betu yare ye enso yare na ya hanu de hanu no e no ka ho asem ha